Ndo maana mimi napendaga Moise Chombo. Huyu ni rafiki yangu depuis zamani. Na mimi ujamani na mjua kutoka nifikia hapa. Na kwa na mtiaga mpendingi tu sitakagi tu nijioneshoneshe sana no. Ninapenda piga mapele maivi aseme huyu kinaongea kana kifurahia. Na ningelipendelea hii CJ irudie kwanza mu Biblia, itembee mu cadre biblique, tuelewe difference ya kulala na mwanamke na difference ya kulala na mwanamke na habari ya ndoa, ile agano ya ndoa, paske kekiko kinatuma watu mingi wanatoka hatuko babikira kiroho. Ile ubikira ya kumwili ile unakutana unaoa mwanamke kwa bikira, lakini kesho unaanza mkimbio nenda kuchita outside na alikuwa bikira. Sasa ile ubikira gani mule? Nashukuru Mungu kwa hii live. Kwa kitu mimi nafaidika hapa sasa, sijui kama tunaifaidika shehe wote kwa intervention ya ndugu Yannick. Anasema anaeclaircir kitu mwa hivi yenye nanifungula na nanipuse tena kwenda kusoma kidogo. Aseme kufanya tendo ya ndoa na kuolewa. Baba yako anapasha sema ndio unapenda mtoto wangu na gisi ashamforme gisi. Ndio maana kuko watu wengine wenye wanafanyaka anakamata 50 huko anakamata na kidogo huko wana tia fasi mwa wanapatia watoto. Munikosoe kwanza. Ile that's right. Naisi, baba hauko OCJ. Merci sana. Naisi tulisema hiyo kwa ule mwenye haiko vierge. Njo pako ile yenye nye wawili njo mnaikala chini. Asikia? Ndo mnapanga tunaweza fanya sawa? Lakini haiko shorti. Haiko shorti nye wawili njo. Donc inakosa vile mko mna renouveler fasi yenye kibambazi kwa kesha chanika, kibambazi kwa kesha pita mu mustari, kibambazi litaanguka, tunaangalia sasa tuta renouveler kule mwenye deja shakwa de vierge. Atukatala si ausipana mali kwa dada mwenye ashaka kwa de vierge, si basingo masa biko wanaolewa. Ha, lakini haiko ndo obligatoire. Leo inakuwa tuko naona bamwa baenda oa ma 25,000 ma 30,000 tuko na bandugu yetu pale ya nani sitasema kabila mpaka hivi tuliona mpaka pasteur umwa mwenye anaosha fio wake alikuwa shazala batoto 3 kule Uganda, lakini huko anakia kuolewesha ile fio wake banakia namuletea kuku na shuka nyeupe balipagala kwa damu ya mbuzi asi balimkuta vierge. Mungu baba. Sasa baba, mimi niko nataka kuuliza hivi. Donc I don't know how I'm gonna ask it. Kama mtu unakutana na sasa vile kaka na ule kaka wambele na maliza kusema unakutana na mtu mnapendana na it doesn't matter, anaweza kuwa iko single mom au iko fimu alishazalia kwabo, juko difference kwa malishazala yaolewa kwa malikuwa aliolewa bikashindikana. Ina depend, unakutana na mtu unampenda. Kwa ile upendo yenyewe uko na mtu ina depend level ya nani ya love uko na ule mtu. Eske kwa kupana ile mali inakuwa kani inaweza kuwa symbol kama uko na hela ya kuoa bibi yako muheshimishe. Donc hawezi tosha hata 50,000 kama uko nazo. Hai isikwe tu mali tu na ikuwe heshima yenyewe na ile love unapatia mke wako. Hauwezi pana hata zaidi ya ile kwa kuheshimisha bibi yako, haiko sasa iko bikira wala haiko bikira. Wala si ninyi njo mtaongea ile inakuwa reparation. Ninyi njo mtaongea ufanye vivi au hatuwezi pinga ile kama wewe peke inatoka kwako. Unaweza fanya ile kitu. Lakini tukienda kibiblia. Pardon? Nasema hapo. Amen. Unasema kweli. Unaweza bifanya vikataliwi. Jo ninyi bawili njo mtaikala wa nifi. Na bazazi yenu pia wanayua ama mzazi wa mwanamke. Anayua deja niko na kitobo kio mu nyumba. Nasikia. Okay. Yeah, niko na mwenye shaka tobo. Niko na kitobo kio. Iko na heshima yake pia. Hakuna kwenye Biblia na heshima inazarau mtu mdale. Mwanamke mpaka pale anastahili heshima.
akuwe anatobolewa akuwe anafanya nini, inapatana na wewe mwenye ulikutana na mwenye unamupenda. Yes, haiko papa apotre na haiko tu ile mwanamke, haiko mali ni discussion. Unaonja kwanza mbele uuze, unaona mwanamke. Njoo maana hakuna bebiko wanaoana juko naanza kunywa maziwa na wenunua hata ngombe, utanunua kile ngombe kweli uko na kunywa maziwa pembeni. Munanipoteza kuonja nini? Kuonja kumagoda. Musika wa watu unamfanya sagisi, musika wa watu unamfanya sagisi. Unamfanya si kalanga yima nushaka munani kalanga nyabo. Hizo nionje kwanza. Mpano hiyo. Unakumfunga mariage mbele babake na mamake habari. Sasa wewe uko natanunua ngombe, unatanunua ngombe. Lakini ulishaka kula mashanja kwa ile ngombe na au yainunuaka. Basta, lakini basta ile injustice. Basta ile injustice kwa kuonjana. Kama mwanaume hana nguvu, utaenda leo na mwanaume mwenye yeye kuonja baba. Unataka kwanza umupime. Kawaida dote haiko uchuruzi. Dramadoli. Wewe drama wewe. Sio uchuruzi. Nijua tamaa zenu, njoo maana mnaona kusema na tamaa zenu zinatumanga watu wana bazara. Kaka pasta. Kaka pasta. Kama nikia onda jione kama utatosha mai, kumbe utoshake mai. Pasta, unajua kama utoagi hiyo mai ndo unaenda itafuta. Ndo unaanza sasa chukua mabido unaenda kuchota mai. Sikia, bale wanazaraka watoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wote wafi. Nuko nalia bakuowe. Na alafu unaona bwana. Eko. Papa Faustin yuko na eko, paka mute. Ukishaenda kama hauonje, unaenda angalia ule bwana, hana kitu. Unaona kule kweli papa ya babu au vitu havifanyi kazi, havishimami. Utafanya nini? Sifo kuonja. Jamais. Sasa ulishakaoa? Acha nani? Manake na wewe banakonja. Ni kwanza. Ndio. Gonjo mwingine wewe. Fulani. Piko watu wenda wanaweza faidika ndani, wenda nabo wanaishi mwa ile hali. Yenyewe biko wamo. Wale amfere nyo nasema ya konja. Hivi drama mimi nataka kukutongoza. Kisha kesho mimi nakwambia nionje kwako vitu. Sio utaniliwa niko serieux utanikamata. Ndio kama hauko serieux, mwanaume mwenye anapenda mwanamke hauwezi kwa kumpropose kuonja mbele wakati. Inaendaka inaenda jiwa mu relation. Kama ile yangu ilikuwa ni kali. Ya wapi?